شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإيمان نحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله. musidɓe julɓe tedduɓe on weltanama on jarnama on tolnama ka radio fotten gollen guine haray meɗe wi'a on ko saɗi moɗon ko tooli moɗon on yafoto en wayridiri fota tawde alhaaliji fewnditinoɗi haray meɗe wi'a on ko saɗi moɗon ko tooli moɗon e oɗo radio ko tooli moɗon e fottugol golla dina kan ko tooli moɗon e jangugol fama gollitira ko tooli moɗon e oɗo émission moɗon. Hare musidɓe julɓe tedduɓe hiɗon weltana hiɗon jarna hiɗon weltana karamo ko men oustaz Mahfouz Ba hiɓe salmina on ha e karamo koɓe men ɓe fof maɓɓe. Haray onon kadi musidɓe jentiɓe men kañum kadi ka honno lawol kisal e ka haalen gonga e ka Islam sans frontiére. Haray on fof moɗon hiɗon du'ana hiɗon weltana hiɗon jarna. Haray musidɓe julɓe tedduɓe tigi tigi on ko welo welo molanago woni ko wondi en nde tawde alhamdulillahi rabbil alamin hande kadi allahu subhanahu wa ta'ala on fottini en ɗo e hoore ngoɗo welo welo haray hiɗen weltodirani moƴƴa. haray musidɓe julɓe tedduɓe wawen andude kaɗo dina men l'islam ko dina ka tawi ko dina wajodirgol ko dina wallidirgol ko dina moƴƴodirangol ko dina ka tawi mo kala no hani wallitade ko wawi kon. hare noon musidɓe julɓe tedduɓe hande kadi ko welo welo molanago woni ko wondi en hiɗe wondi e ɓeɗo musidɓe meɗen Cheikh Mouhammad Atigu Diallo. haray wano andirɗon noon ɓeɗo ko musidɓe meɗen jeeyaɓe ka radio ka Islam sans frontiére. haray hiɗe wondi e maɓɓe ɗo. haray musidɓe julɓe tedduɓe toujours andude oɗo koɗo makko si o wernirimo no moƴƴiri si oɗo moƴƴike e makko kanko kadi tigi tigi on ko yo o andu dey oɗo koɗo makko ko Mouhammad Atigu Diallo ko toliɓe Liberia kono hande hiɓe wonani en ka radio fotten gollen guina ɗo ɗe wiyaɓe ko saɗi maɓɓe ko tooli maɓɓe. haray ko tooli moɗon cheikh meɗe wiya on assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala rasulillah. ikhwatal kiram uhayyikum bitahiyati l-islam ala wa hiya assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa aleykum assalam wa rahmatullah. haray ko wono yo musidɓe julɓe tedduɓe wonɓe e o radio fotten gollen FM. haray e musidɓe meɗen wontirɓe ka lawol kisal ha hewta ka haalen gonga ha hewta ka Islam sans frontiére. haray mi hiwrike on hiwrango islam mi hiwrike auditeur ɓe fotten gollen FM ɓe fof maɓɓe mi hiwrike équipe on ga mi landike seyhi ɗon e jaam Allah taw hara ko jaam to woni ton. haray e weltanike oustaz Mouhamadou Julde e battane maako maɓɓe on ko ɗum woni introduction on. haray ko non woniri min ko Liberia mi ɓuri jooɗade kono fewnɗo miɗo Guinée Conakry ɗo. haray kono ɓe yewtiri noon fi Islam sans frontiére. haray hiɗen andi wano lawol kisal kadi golle maɓɓe ɗen ko recognisaɗe e nder aduna on fof. haray hiɗe weltaniɓe kamɓe kippanɓe ndin programme ji ɗon ɗi fof majji. haray hiɗe weltaniɓe hiɗen jarniɓe inchallah. haray mi jonnita konngol ngol taw e oustaz Mouhamadou Julde haray ɓe wowlana e mawdu on si Allah on jaɓi. haray tafaddal ya cheikh. musidɓe julɓe tedduɓe haray hiɗon weltana hiɗon jarna hiɗon tolna fota. haray mawdu men on hande ko fiiɗiɗo téléphone ji meɗen nde tawde téléphone ji men ɗin hiɗen hani naftorde ɗi moƴƴa. téléphone ji men ɗin hiɗi hani wonude ko ɗi nafay ɗi en
wano andirɗen noon hande no fanɗi mo jogaki téléphone ji ɗin no wooda hiɗi jogita hiɗi gollitirede nafoore no heɓade e majji. joni noon haray hande kono ndeɗo nafoore tiiɗira ko ɗum woni ko wonɗen, no ndeɗo nafoore mawnira ko ɗum woni ko wonɗen, no ndeɗo nafoore kelɗira ko ɗum woni ko wonɗen. haray musidɓe julɓe tedduɓe, hiɗon du'ana, hiɗon weltana, hiɗon jarna. haray tigi tigi on ko tooli moɗon e ɗum ɗo, ko tooli moɗon fota fota. haray meɗen du'ani on, weltani on, jarni on. haray ko yen andu ko pellet ɗiɗo téléphone ji meɗen si tawi tun woni ɗi addani en moƴƴere nden layay, si ɗi addani en kadi bone on layay. joni noon haray yo Allah newnan en hara ko moƴƴere ɗi woni en e addande, ɗi danda en addangol en bone. haray musidɓe julɓe tedduɓe, ko ɗum waɗi hande oɗo émission meɗen ko fiiɗiɗo téléphone ji me'en. haray ko ɗum waɗi neɗɗo julɗo on himo hani andude pellet oɗo téléphone makko o jonniraka oɗo dey fii yo o wonu sabu no o majjira, fii yo o wonu sabu no o perdira gurdan, fii yo o wonu sabu no o perdira tan, fii yo o wonu sabu no o lorrora. musidɓe julɓe tedduɓe, hande noon si en daari no ɗuuɗi e woɓɓe tawata ɗiɗo téléphone ji maɓɓe no lorrudeɓe, ɗiɗo téléphone ji maɓɓe no tampindeɓe, ɗiɗo téléphone ji maɓɓe no walludeɓe ɓe perda tan, ɗiɗo téléphone ji maɓɓe no heɓandeɓe lorra. nde tawdele bani adama on kala ko allahu subhanahu wa ta'ala o neminimo o duwaka ƴettude oɗo nema o ronka mo gollitirde ka nafata mo ɗon. koyo ƴettu oɗo nema o gollitiramo ka o nafata mo ɗon, o ƴetta oɗo nema o wallitoramo fiyo o nafumo, o ƴetta oɗo nema o moƴƴinira programme ji makko ɗin. hande ɗiɗo téléphone ji hino hani hara tigi tigi on dey ko moƴƴere ɗiɗo woni en e addande, hara ko jam ɗiɗo woni en e addande. hara ɗiɗo ɗi wallay en no jangiren, ɗi wallay en no faamiren, ɗi wallay en no gollitirren kaɗo diina. musidɓe julɓe tedduɓe, kono si ɗum ɗon manki ɗiɗo téléphone ji meɗen ko mbuuɗi ittaɗi sooda, ko mbuuɗi ittaɗi sooda, ko mbuuɗi wona e gollitirede e majji foti moodi. hara si a connectike, hara ɗum ɗo connexion ka ɗum ɗo naɓay ma ɗon, hara koye a connecto hakkunde ma e allahu subhanahu wa ta'ala. hara nayo ɗum ɗo wonu sabu connectoɗa ka heɓata majjere, ka heɓata bone, ka heɓata lorra. musidɓe julɓe tedduɓe, haray tigi tigi on ɗiɗo téléphone ji meɗen wakkiloɗen ɗiɗo ɗi walla en no famiren kaɗo diina. wono andirɗen noon ɓeɗo mawɓe meɗen ceerno ismaila sow matam, kamɓe kaɓe beeli ɗon, hiɗon geli hiɓe nawni duuɓi 10 hiɓe woni kaɓe beeli ɗon, kono oɗo téléphone maɓɓe no nafudeɓe. ko ɗon ɓe woni e jentade, ko ɗon ɓe woni e noddude, ko ɗon ɓe woni e jentade radio on. radio maɓɓe on kamɓe ko nafa wonaniɓe, radio maɓɓe on ko moƴƴere wonandeɓe. haray enen kadi ko ni haniri ɗiɗo téléphone ji meɗen ɗi hana perdinde en tan, ɗi hana wonde ko ɗi lorray ɗi en, ɗi hana wonde ko ɗi tampinay ɗi en. nde tawde allahu subhanahu wa ta'ala o yewti en fi nemaji makko ɗin, hay ka suratul fatiha himo yewti en ɗon fi nema, ka suratul bagara himo yewti en fi nema, ko waddunomo e bani israil ko ɗiɗo nemaji woni ɓe anditanalimo. ko ɗum waɗi si o wi'i ka alqur'an, ya bani israila zkuru nimati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alamin. haray ko tolimoɗon cheikha, haray meɗen weltani on, meɗen du'ani on, meɗen wi'a on ko tolimoɗon ka radio fotten gollen guine. hande on hewti ha oɗo radio, on neɓi nande fi oɗo radio, hande hiɗon ka radio, hiɗo wadde oɗo émission, ko tolimoɗon cheikh. wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. haray mi weltanike on battane makuji ɗin ɗo. haray kono yewtirɗon noon e ɗi téléphone ji ɗo, o nouvelle technologie ɗo, ɗum ɗo ko nema molanaɗo wonande tagore nde. on andi zamanu kala Allah addanay ɓe nema. hari ɓawo ɗo nun seeɗa, hari ko lettere ji
windete hari sa falama humpondirde goɗɗo Naam. ko ya windu lettere pellet lettere on iwa leydi e leydi Naam. si jooma mum hendo Naam. ɗum waɗayno lebbi ma waɗa jonte Naam. si lettere on hende on tigi janga Naam. o anda ko honɗum woni ton kankadi o windita Naam. o natta ɗo yo ɓe ɗiɗo ɓe famodir ko oya windi naɓi kon Naam. ɗo yo kadi oya windutu jonnita Naam. a tawa ƴetti tan Moƴƴa. kono hande alhamdulillahi rabbil alamin hara ɗon kadi gonata gundo hakkude ɗiɗo awa gasi Naam. ara gasi Naam. kono hande alhamdulillahi rabbil alamin Naam. Allah neminiri oɗo zamanu Naam. nouvelle technologie Naam. oɗo nouvelle technologie Naam. ko avancé moƴƴa Naam. aduna on fof hino nafitordemo Naam. aduna on fof hino nafitordemo bangeji ɗin fof Naam. hande sa ndaari kala ko memminiɗa fayda a taway ko ɓe buɓɓodira e nouvelle technologie on Naam. no fanɗi ko gollata hande hara a golliral nouvelle technologie Naam. so ndaari wano hande hay ka banque ji kala ko woni fayda ko virement ɓe golliray connexion Naam. so ndaari wano ɗi ordinateur ji Naam. ko ɗi woni gollude kon Naam. on tawa nouvelle technologie on hino walli ɗi hanaka yeddirede ɗi Allah. hanaka yeddirede Allah pellet haalaka fi o téléphone Naam. o téléphone hande a watta e mbuuɗi nder ton Naam. jooɗoɗa ɗo nodda goɗɗo Naam. humpodiron ɗon Naam. e nder minute e nder seconde Naam. hara on famodiri few donc ɗum ɗo ko nema mo hanuɗen yettirde Allah Naam. hara wana ye yeddirmo Allah Naam. ko honno noon yettirten oɗo nema Naam. koyen gollirmo ka o hana gollirede ɗon Naam. gollirenmo ka o hana gollirede ɗon pellet o nouvelle technologie ɗi téléphone ji ɗi jogiɗen Naam. hiɗa wawi connectorade ɗo téléphone ma on Naam. waloɗa ka suudu ma Naam. suddoɗa Naam. kono yeddiramo ɗon Allah pellet pellet kono hiɗa wawi connectorade téléphone ma on Naam. joɗoɗa ka suudu ma Naam. connectoɗa ɗon Naam. heɗitoɗa darsu Naam. heɗitoɗa muhadara Naam. heɗitoɗa makuji karamakoɓe ɓen Naam. ɓe fiika dina islam no woni ɓeydoɗa No woni. heɓa nafoore no woni hara a haton jina yahugol tawoyaɓe ka ɓe tooli ɗon hiɓe makude Naam. hiɗa ka suuduma Naam. ka pilasi maɗa Naam. ka nder oto maɗa Naam. ka nder bitiki maɗa Pellet. kala ka wonɗa hiɗa wawi heɗitade ɗum ɗo hande Pellet. heɓa nafoore few hande programme ji no uddita hay université ji no udditi programme ji Naam. tawata yimɓe ɓe wawa jangude koko ɓeyta kon en ligne Naam. online Naam. hara wawa jangude Naam. hakkude leydi e leydi Naam. ɓe satanama Naam. ɓe jonnama diplôme hara o yiidali No woni. ɗum ɗo fof ko nouvelle technologie on Naam. hande hiɗa wawi wonde kala ka wonirɗa Naam. janga Naam. ɗum haton jina ko ɓe tun joɗoɗoɗa e karamakojo on Naam. on faami ɗum ɗo fof ko nafoore pellet hande ɗiɗo nouvelle technologie ji sen golliriɗi no ɗi hana gollirede noon Naam. haray ganto iwi pellet haray ganto iwi few oɗo nema mo heɓuɗen enen fewndo meɗen ɗo mawɓe meɗen ɓawoɓe kamɓe ɓe heɓano oɗo nema pellet kamɓe yeru diina diina ko ɓe yanganino kon kamɓe ɓe yanganino tigi 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 few ɓe utilise lakkere maɓɓe nden few few on faami hande sa ndaari fewndo mawɓe meɗen ɓen num ɓaawo ɗo hay ka ndaha kaɓe windirayno a taway ɗum koye ɓe iwka village ɓe yaha e burure woɗɗunde pellet foti ko ceɓɓe foti ko haako ko ɗum ɗon kadi harano ɗum ɗon wontirta ndaha ɗum kadi ko golle goo no woniri on faami heɓugol alluwal ngal ko golle goo pellet heɓugol karamol ngol kadi ɗum ɗon kadi koye ɓe yahan ɗum hakkunde hoɗo e hoɗo si ɓe jooɗo ɓe winda ɓe tindina goɗɗo pellet hi yo Allah yoɓɓe ko ɓuuri e moƴƴude yo Allah yoɓuɓe ko ɓuuri e moƴƴude ɓe yanganike en ɓe yanganike en ɗum ɗo fof so en patti nam hare moƴƴali wallahi Naam. wallahi bon enen hande a yahay ka bitiki sooda lakkerere nden pellet winda ka tabulo no ka suudu ma ɗon wona dewigol ko alluwal ma ndaha kan no selbi ma ka waɗiri ni ma ka wattitiri ni Pellet. ma karamol ngol suƴike pellet on faami enen hande fof hino newi Naam. haray ko tortoɗen jama on koye wakkilo
e yettiren ɗiɗo nemaji Allah koye yettirɗi wona e yeddirɗi haray ɗum ɗo tawnama fewndo meɗen no gasa kadi e nder ɓiɓɓe men aroyɓe yeeso taway kamɓe kadi wuri hiɓe yewi koko jogiɗen ɗo se moƴƴini taway kamɓe kadi avance yi moƴƴa kono koko jogiɗen ɗo koye wakkilo jogitoroɗen no haniri noon yettiren ɗum ɗon Allah se yettimo o ɓeydanayi en wona ɗum o darani en ko alqur'ana se yettinema on o ɓeydanayi en kono noon se yeddirimo ara ɓiɓɓe men aroɓe ɓe heɓoyta nafoore yo Allah dandu en Allah tikkande en e saabu ɗi nouvelle technologie ji yo Allah newnan en gollitirgol ka hana gollitirede ɗon eno hanira gollitirede noon haray joni mi watti konngol ngol e juuɗe moɗon on jarama fota cheikh Atiga haray min weltanike on min jarni on min du'anike on fota yo allahu subhanahu wa ta'ala on yoɓon ko ɓuuri moƴƴude joddi yo o faamin men ko wonɗon e makude kon o arsi kamen gollitirgol haray tigi tigi on ɗum ɗo ko welo welo molanago woni ko wondi en hande hiɗe wondi o cheikh Mouhammad Atigu Diallo ka ha onno ka Islam sans frontiére haray hiɗen weltaniɓe hiɗen du'aniɓe eɗen jarniɓe fota hande hiɗen ka radio fotten gollen Guinée haray musidɓe julɓe tedduɓe wata o yejjutu komi wowi o wiwde kon wallite oɗo radio télé makka publicité ji moɗon télé makka balle moɗon ɗulle ko honɗum kala ko anduɗon radio nafay on wakkile addon ka radio ga haray ɗo radio no wallude en fota wonugol ka suudu mo wanoɓe makiri ni jantoɗon kaɗo diina jogitoɗon kaɗo diina wakkiloɗon no jangiron wakkiloɗon no faamiron wakkiloɗon no gollitiron haray ko ɗum ɗo woni nafoore gurnan ɗan haray musidɓe julɓe tedduɓe en torodiri en jejidiri yandi wakkiloɗen ɗiɗo appareil ji meɗen ɗiɗo nafa en ka diina musidɓe julɓe tedduɓe hande si on naatu ka Islam sans frontiére on jentoto karamokoɓe ɗuɗuɓe mbajuji ɗuɗuɗi defte firaɗe lande e jabawolji hare ko karamokoɓe me en sella findeɓe kelɗuɓe moƴƴuɓe on jentotoɓe ka Islam sans frontiére foti kaka Facebook foti kaka WhatsApp foti kaka Telegram haray on jentotoɓe musidɓe julɓe tedduɓe wona wonnon e jentorde ni fewdo ɗo radio fotten gollen Guinée on hiɗon jooɗi France ka haalen gonga hiɗon jentade ka haalen gonga hiɗon windude hiɗo windande radio fotten gollen on haray meɗen du'ani on weltani on jarni on haray ɗiɗo appareil ji meɗen en torodiri en jejidiri yandi wata ɗiɗo wonu sabu no majjiren hande o yiye goɗɗo no connecti ka messenger ono yewta ono wadda ono lorra ono bonna ono waddidira ono fena ono fenta ono fewna ɗum ɗo wonani haniri few oɗo téléphone maɗa ɗi mbuuɗi ɗi waɗuɗa ɗon a landitoyte ɗi mbuuɗi ko soɗɗa o kon a landitoyte ɗum wakkilo oɗo connexion ma ɓay antigiri a wi'i ko passe wonɗa e sodude hiɗen andi ko français wiyata kon passé par là ko rewru arda ɗo rewraka passe iwaka passe araka connexion foti ɗon moodi wata tokko ka jahannama few tokko ka aljanna ko honno tokkortoɗa ka aljanna wakkilo hara heɓa mbajuji a heɓa darsuji ɓay noon hino ɗuuɗi an kadi ko ya ɗuɗɗin jentagol ngol ɗuɗɗina faamugol ngol a wolanayi woɓɓe goo tun jangen faamen gollitiren ɓe makanama menen men ala tan ene ɓeya moƴƴuɓe feƴƴuɓe ko 27 heures ɓe marno ka ko 28 heures ka ko 29 heures o kamɓe kadi ko 24 heures ɓe marno kono ndaare ko ɓe accani en ndaare defte ɗe ɓe windi ndaare gandal ngal ɓe waɗi ndaare ko ɓe golli karamokojo gooto o wurno tawi o bonnata tan duuɓi 40 o ƴettali jungo makko ngon o maɗɗori ñiiri o ƴettali jungo makko ngon o maɗɗori ñiiri wo jooɗagol maɗɗora jungo ngon ñaamete ko perdugol tan ko nde himo winda defte ko fewndo ɗon goɗɗo longintamo duuɓi 40 musidɓe julɓe tedduɓe enen ndaare haa ka wonɗen e yeebude tan a ƴawa ɗo e oto tawa embouteillage hay fus ala e jentade e diina wata sertu e oɗo écouteur ma wata sertu e laawol kisal wata sertu e Islam sans frontiére wata sertu e haalen gonga ko mbajuji e bayanaji e darsuji woni e ɗum wakkilo sownowo ɗaɓɓita sownowo jentoɗa sownowo ɓeydoɗa sownowo faama haray musidɓe julɓe tedduɓe meɗe weltani on du'ani on jarni on min andintina on kaka radio fotten gollen Guinée wonɗon
haray e ɗengal musidɗo mon on Mouhammad Julde Diallo jibinande bañol labe andiraɗo bañan technology service e hoɓɓe men ɓen Cheikh Mouhammad Atigu Diallo Islam sans frontière hande hiɓe ka radio fottengol lengguina ɗo hara hiɗe wiyaɓe ko saɗi maɓɓe ko tooli maɓɓe ɓeɗo noon kamɓe kadi hiɓe kipani en moƴƴano ɗeɗo gande famora no ɗeɗo gande heɓora inchallahu ka dernier ɓe jonnoyay on numéroji maɓɓe ɗin lagine ga ɓe jonna on kañum kadi numéroji maɓɓe ɗin Libéria ɓayru ko Libéria ɓe tabiti haray hiɗon geli ko feƴƴuno Libéria kon kadi ɓeɗo musidɓe men feƴƴinɓe ton hari en hiwrodirali ɗum kadi en torki Allahu subhanahu wa ta'ala on yo Allah on yaafo feƴƴinɓe ɓen yo Allahu on malnuɓe yo hisimɓe yo Allahu waɗuɓe aaden aljanna yo Allahu on dandu en kadi sogu ɗum ɗon fillitade ma nando muɗum nokkel ɗin fof haray kadi meɗo watta ɗon kadi men andina on ko teddugal e mo on oustaz Mouhammadou Wuri jannaynoɗo ɓen ɗon fayɓe himo jibinana bobo suddiɗo haray ɗum kadi ko teddugal e moɗon ɗum kadi hari en humpodirali haray on ɗon kadi bobo himo e jaam nene makko kadi no e jaam soro bobo on kadi no e jaam pati makko kadi no e jaam haray ko teddugal e mo on ko tooli moɗon cheikh me wattima ko on e soke mon hande meɗe welti fota fota inchallah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray me weltanike on onon kadi ko menen ɓuuri weltanade on. Haray me weltanike Lawol Kisal, me weltanike Fotten Gollen FM, o radio barkinaɗo ɗo wonɗo nafude Guinéen fof hande himo hettede min ɓooyi komi fuɗɗi nande fi makko kono ko hande Allah newni yomi ewtuka studio maɓɓe ɗo haray hiɗen andinaɓe jama on no weltaniɓe jama on no jarniɓe hiɗen andinaɓe jama on no nafitorde ɓe haray ko torotoɗen ɓe yoɓe ɓeydu courage ɓe ɓeydu wakkilare nden sattendeji noon noye mum moƴƴa kono hara hiɗen toroɓe yoɓe ɓeydu wakkilare ɓe kontina golle ɗe ɓe fokkintini ɗo ɗen haray Guinée on fof hino nafitorde ɓe aduna on fof hino nafitorde ɓe haray mi yiltito ka makuɗon da fi feƴƴinɓe Libéria ɓen haray en torike jama on fof en torike ɓeygureji ɗin fof yarlagol ɓe fayɓe yo Allahu lanɗon fewnu en yo naado ɓe jannatul firdawsi laala sabu ɗe golle ɗe ɓe jokkuno ɗon ko golle laawol peewal hunjagol alqur'ana mi sikkano woodi golle ko moƴƴi ɓuri ɗum ɗon yo Allahu lanɗon naado ɓe jannatul firdawsi laala yo Allahu lanɗo waɗu barke ɓeygureji maɓɓe ko ɓe acciri ɓaawo ya rabbal alamin yo Allah waɗu ɓe acciri ɓaawo ɗen ɓawɓe lontotoɗo ɓe lontotoɓe ɓe jokka laawi ɗiɓe jokkuno ɗin sabu kamɓe kan ɓe heeɓi battane moƴƴe kamɓe kan ɓe heeɓi battane moƴƴe hara en hiwrike ɓeygureji ɗin fof en humpitike wondema sonnajo oustaz Mouhammadou Wuri on o jibinino bobo yo Allah wurnu bobo on barkina en hiwrike ɓeygureji maɓɓe ɗin fof haray arten ka mawdu meɗen ko yowiti fi ɗi téléphone ji ɗo fi ɗi nouvelle technologie ji ɗo ko waweten andintinde auditeur Fotten Gollen FM ɗo e ɓe ka réseaux sociaux ji fof haray téléphone ji ɗin la chaque hiɗi mari nafooreji hiɗi mari nafooreji dey kono noon kadi la chaque fi hiɗi mari lorraji hiɗi mari lorraji kadi haray hiɗen toro jama on ɓe gollir téléphone ji ɗin ka hana gollirede ɗon ka laawol moƴƴugol on faami connexion ma mo sodata on eto utilise on ka heɓata baraji wata utilise connexion ma on ka nangotoɗa ka heɓata bakkatu eto utilise téléphone ma on ka heɓata mbaaju ka heɓata darsu haray ko ɗum ɗon toriɗen jama on ko waɗi noon lorraji ɗin no ɗuuɗi e nder muɗum kadi hande a naatay ɗo e réseaux sociaux foti ko Facebook wiya ɗon an hiɗa naatude e ndaarugol
sifano lawol kisal Naam. ma haalen gonga ma Islam sans frontière Naam. hawnaki ya goɗɗo no bugo ton piiji tawata an a habbanoki fiiɗin ɗon hi hawrodira e ɗum ɗon kono hara wana anniye maɗa on faami sabu noon fof no fotti ka Facebook ton ɗum ɗon haraka ka messenger ma ari awa gasi on faami fof no fotti ton gollirayɓe no hana gollirede noon ka moƴƴi ɗon ka sengo ñaamo hino ton wonɓe gollirde kadi ka sengo nano ɓen kadi hino ton joni noon fof no fotti nder ton on andi haray hiɗen toro Allah yo dandu en lorraji ko woni e nder réseau sociaux ji ɗin amin 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 yo dandu en lorraji muɗum ɗin kala moƴƴere ko woni e muɗum yo Allah okku en ɗum ɗon amin amin moƴƴereji ko woni e muɗum ko yo Allah okku en ɗum ɗon haray ko ɗum ɗon tortoɗen jama on to ɓe watta yilla ɓe jogito téléphone ji maɓɓe ɗin hara kadi ɓe accirali téléphone ji ɗin paykoy koy sabu so acciriɗo téléphone ma paykum ara a tawa o naati toon kan tigi ka falano ka yo naatu on faami donc haray mo kala o jogito téléphone muɗum on anda no jogo hiwrike musidɓe meɗe wonɓe en siivude ka réseau sociaux ji ka Facebook e nokkeli ɗin fof haray ɗe weltanoɓe hiɗen jarnaɓe haray mi watta konngol ngol e juuɗe moɗon haray tigi tigi on ko non woniri en weltanike haray Cheikh Mouhammad Atibou Diallo haray o weltanama on duwanama on jarnama fota ko non woniri haray yiɗen hikka ɗo kadi humpitugol fiiɓeɗo musidɓe men kadi feƴƴinnoɓe Bisaw ɓeɓe eɗon no huntere oɗo étage yanno e muɗum ɓen kadi ɓen guure maɓɓe nden fof e famille on fof e weldiɓe ɓen fof en torike ɓe muññagol en torike ɓe yarlagol haray yoɓe muñño yoɓe yarlo yoɓe andu ko kodduri e Allah muuyanoma ɓen ɗon ko ɗon ɓe luttata haray tigi tigi on no sayid ko yo Allah waɗuɓe fof yimɓe aljanna haray Cheikh Atig mi weltanike on fota e koko haɗuɗon men e oɗo on connexion ɗo haray tigi tigi on ko makuɗon kon inchallah haray min warray noon haraka ka sengo ñaamo tumme yarata haraka ka sengo ñaamo tumme yarata hara tigi tigi on ko e réseau ji ɓurɗi moƴƴude ɗimmen natata e muɗum nde tawde bonɗi ɗiwwo moƴƴi ɗiwwo kono makirɗon noon a lutta e wonde ka Islam sans frontiére harɗa darde goɗɗum goɗɗo go buganuma goɗɗum ka messenger ma ɗum ka WhatsApp ma ɗum ɗon naata yaltaɗa hilnoyoɗa to ɓayru ka Islam sans frontiére kan koko moƴƴi tu yiyata ton kan ko boni bugatake kalawol kisal men ko non ka haalen gonga kadi ko non koko moƴƴi tu woni ton ko ɗum waɗi haray menen kipamɓe en ɗiɗo réseau sociaux ji meɗen renti reeni moƴƴa e ko natata ton kon ko natata kon ka Islam sans frontiére fop koko moƴƴi ko boni ala ton ɗum ɗo wata on huɗu few kalawol kisal kadi ko non woniri ka haalen gonga kadi ko non woniri ka Banyan technology service kadi ko non woniri haray ko ɗum waɗi tigi tigi on ka radio fotten gollen gina ɗo komin woni e yewtude on kon ko yen fottu gollen diina kam fotte waɗen ko moƴƴi kon haray komin wi'ata on yen jokku koko moƴƴi kon koko nafata en ko wonɗen e wadde haray neɗɗo julɗo yo eto o wattana yila o anda kaɗo diina makko tigi tigi on fii o muutoyike haray no newi hano o jangira ino newi hano o famira no newi hano o gollitira ko woni e jangude kon haray ko tooli moɗon hiɗon weltana hiɗon du'ana hiɗon jarna haray tigi tigi on ko yen andu tigi tigi on dey haray neɗɗo julɗo on e nder gurdam makko ɗan koyo eto kala ko o gollata yo taw haray himo iwtiri ɓawo nelaɗo men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko on ɗon jonna garanti si en ɗoftike mo haray en feewi ko on ɗon jonna programme ji ɗin ɗi fof majji wakkiloɗen ɗoftoɗenmo ko ɗum waɗi si nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki on fof mon on naatay aljanna si hina on saliɗo ɓe landi ko hombo salato natude aljanna ɓe maaki kala ɗoftiɗolan haray ko on ɗo woni jaɓuɗo kala mo ɗoftakilan haray kala ɗoftiɗolan ko on ɗo natta aljanna kala mo ɗoftakilan haray ko on ɗo woni saliɗo on haray noon oɗo téléphone ma wakkilo haray ɗa ɗofti nelaɗo ma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e makko wata jaɓu yeddugol Allah ngol ala nafoore haray si en daari fewndo ɗo ka fewndi ɗo buy no tromporde ɗum ɗo buy no lorrodde ɗum ɗo buy no soñjorde ɗum ɗo haray tigi tigi on ko toolimoɗon
hara yiɗo wawi noddude oɗo numéro 657 sande e 664 87 49 58 haray Elage Bousiriou Konté no kippani en machine jiɗin haray ko tooli moɗon hiɗon weltana hiɗon du'ana hiɗon jarna fota haray ko tooli moɗon inchallah haray meɗen ngabbi appel ji mon ɗin inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Ceerno Ismaila Sow Matam haray o weltanama on tolnama ko tooli moɗon. Naam inchallah. Amin haray miɗo andintina on ko ɓeɗo makete Ceerno Ismaila Sow Matam duuɓi 10 hiɓe waali kaɓe beeli ɗon kono tigi tigi on hiɓe wakkili fota ko Matam ɗo kadi ɓe woni inchallah. Naam naam cheikh o weltanama on jarnama fota. Alhamdulillah. Naam inchallah 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 inchallah. Amin 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 inchallah. Naam naam kono woniri kono woniri Elage. Naam 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 kono woniri. Naam kono woniri. Inchallah inchallah weltanike on fota men jarni on moƴƴa meɗe wiya on ko saɗi moɗon ko tooli moɗon hiɗo weltana hiɗon jarna fota. Assalamu aleykum. Assalamu aleykum. haray ɓeɗo ɓe senike kono ɓe sentike haray hiɗen habbiɓe kadi haray en nani ko ɓeɗo mawɓe maki kon haray ma ko on no watta e soke mon. Naam inchallah. Naam haray e weltanike ɓe mawɓe meɗen ɗo. Naam kaɓe beeli ɗon yo allahu lanɗon okkuɓe cellal ngal yo allahu lanɗon imminɓe hoore jam moƴƴere. amin amin torikema rabbu samawati wal ardi muusendi ko heeɓi ɓe kon yo allah waɗanɓe ɗum ɗon montiran ɗum ɓe bakkatuji yo allahu lanɗon imminan en nawnuɓe ɓen fof yo allah danduɓe waalaki ɓe waalagol ara enen kadi e weltanike ɓen jarniɓe ɓe gandi pellet téléphone on no nafi ɓe sabu kaka ɓe beeli ɗon ɓe woni utilisirde ɓe heɓa nafoore ko ɗum wonɗen sifade etugol heɓa nafoore heɓa nafoore nden nonde ɗaɓɓira noon nonde yelira noon haray weltanike ɓen jarniɓe inchallah. haray on jarama fotama e weltanike on honno Elage Ceerno Ismaila Sow Matam haray ko tooli moɗon haray onon auditeur ɓe ɓen kadi on fof moɗon meɗen weltani on meɗen habbi on haray woɓɓe senike nanen kono ɓe sentike haray ɗe wiyaɓe kadi ko saɗi maɓɓe ko tooli maɓɓe haray tigi tigi on weltanama on duwanama on jarnama haray émission men on hande ko fi ɗiɗo téléphone ji meɗen ɗiɗo Facebook ji meɗen ɗiɗo messenger ji meɗen ɗiɗo telegram ji meɗen ɗiɗo réseau sociaux hande wakkiloɗen ɗiɗo ɗi wonana en peewal ɗi wonana en kisal ɗi wonana en malal ɗi wonana en moƴƴere ɗi wonana en ka ɓeydotoɗen e diina wakkilo an kadi ñande o janga ñande o heɓa ka fiinoɗa ñande o heɓa ko dartuɗa ñande o heɓa ko ɓeydiɗa ka diina ñande o heɓa ko ɓeydiɗa e kulol Allah. émission men on hande ko fi ɗum ɗi téléphone ji meɗen ko fiyoɗi nafu en musidɓe julɓe tedduɓe ndaare hande ndaare sukaɓe ko connectoto ndaaron hande ko juuɓe connecto yewtida e debbo janano gorko yewtida e debbo janano yewtida e gorko janano ɗum ɗo hino hulɓini ɗum ɗo no anini ɗum ɗo no kaani ɗum ɗo ko majjere. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullah. Salamu aleykum. Waleykum salam wa rahmatullahi. Ko homɓe wonɓe on to? Ko Mody Souleymane wonɓe Kaliwe. Ko tooli moɗon meɗen jenti on Cheikh Souleymane yo Allah waɗi jikku mon on jikku annabi Souleymane. Naam. Awa fi téléphone ji. Naam. Wallahi ma ko ɓurata ɗum. Naam. Kono noon ɗo fiji ɗiɗi no manki kamen ɗo. Naam.
jooma ɓeydureji ɗin jooma galleji ɗin ɓe ala responsable ka nder galle nam ɗogo so a ƴetti téléphone lix a ƴetti a jenni ɓeygu ma wona programme goɗɗo mari a ƴetti a jenni jiwo ma duwaɗe ottede yaha e dewgal ɗon feere ala ojo so yii ko pijirin fof boneji ɗin fof no hati sa o Facebook ko nganndi feere alaa ɓe pooɗay ko ɗon ko ɗum ko moƴƴinoo haray mo faamunoo diina hade o henndaade ɗum timmon ɗum kadi alo nam meɗen jenti o nam timmon ɗum kadi nam min peyiji boyi mi aaji palkum e jiwo jonnetaake téléphone nam ɗum ɗon so tawi hara nam nam assalamu aleykum wa rahmatullah haray nam honno meɗen jenti on haray nam assalamu aleykum wa rahmatullah haray musidɓe julɓe tedduɓe en nani ko ɓeɗo maki kon haray tigi tigi on ko no woniri haray ko wattangol yila wakkilo ɓeɗo sonnaɓe ɓe jangga diina ɓeɗo fayɓe ɓe jangga diina si tawi on tigi jangi diina kan haray ka o woni wo ka o woni e ko o jogi wo haray o hulanaka nam assalamu aleykum assalamu aleykum haray on tigi hulanaka nde tawde haray on tigi heeɓi kulol Allah ka on tigi wo ka on tigi ka woni ko ɗum waɗi sinelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓe makani en ittaqillaha haysuma kunt hulu Allah nokku wo Allah nokku wo ka wonɗa hande ko dankorten nde ɗo ɓeygure ko dankorten ɓeɗo fayɓe ko jannugol ɓe ka ɗo diina so wi'i tigi tigi on en ronkay andinde ɓe diina baren ɓe ko woni e arde kon kara han fayda gasirta ko ya eto baara neɗɗo on kanko tigiri o wona moƴƴo o téléphone kaka wajete o ɗaɓɓitata sa accidoyimo e moodi makko kaka wajete o ɗaɓɓitata ko ɗum waɗi an taw ko ya eto dankoɗa hoorema wattana yila e hoorema wattana yila e ɓeygure ma nden hiɗa jangude diina hiɗa famude diina hiɗa gollitirde diina ɓeygure ma nden kadi wano noon ɓen kadi no jangude no famude no gollitirde haray kamo on marsi nam cheikh atin nam haray ɓe auditeur ɓe men sakkitiɓe noddude ɗo nam haray min mi tañƴini mi yi mapunde maɓɓe nden nam haray mapunde maɓɓe nden koko fayɓe ɓen sodante téléphone ji seera prix ji nam ɓe jonne coggu connexion nam surtout hara ko l'école ɓe kono hara ɓe hollanoka ka suudu ko honno ɓe gasata utilisirde on téléphone nam ɗum no woni sabu fayɓe buy ɓe heɓa ella ka l'école no woni joni si ɓe yaadi e on ɗon téléphone ka l'école moƴƴa few courant hino jonnede ɓe ƴetta téléphone on ɓe connecto nam bon ɓe nanga e natugol ton e piiji nam hara karama ko maɓɓe no jonnude darso on honno leçon on ka tableau nam o gandi hakkille maɓɓe ɗen wona ka tableau woni no woni hakkille maɓɓe ɗe woni ka téléphone no woni donc téléphone on hino moƴƴi ha kono no mari sayi ka utilisete no woniri si goɗɗo naati e salle de classe haray wona hakkille makko yo wonu e téléphone yo hakkille makko wonu e karama ko makko wonɗo mo jonnude leçon on o ƴetta hakkille ɗen o luɓa karama ko makko o wona jooɗiɗo ka nder classe hara o wonali himo ka nder classe yani ɓanndu ndun hino ka nder classe kono hakkille ɗen no ka yaasi hay so jogaki téléphone ma haray mo ka nder classe kono hakkille ɗen no ka téléphone kala ko jannaɗon kanko wawata sifitade kala devoir ko jonnaɗon kanko wawata gollitiroyde o wawata répondude fi honɗum fewdo ɗum jonnano fewdo ɗum jannano kanko hari hakkille makko ɗen ala ton donc haray min mi tañƴini ko ɗum ɗo wonno mapunde maɓɓe nden haray en faami mapunde maɓɓe nden haray ko ɗum waɗi si wiwɗen yo jamma on eto gollitira téléphone ji ɗin kadi hana gollirede ɗon e fewdo kadi hana gollitirede ɗon kadi haray e weltanike ɓen jarniɓe on jarama fota haray ko non woniri haray ko ɗum waɗi wano ka sen daari ka wona e janggede ton hande moƴƴa wano ka duɗe on taway téléphone ala toon few hay ma piɗa fiya a noddu paykum makum ko si a noddi ɗo karama ko makko
kono kanko on o jogata ko téléphone few wono ɓeeɗo makiri ni faamen kadi ɓe moƴƴinɓe ɗum ka maɓɓe ton hiɓe moƴƴini ko honno fayɓe maɓɓe ɓen utilisirta ɗum hiɓe moƴƴini ko honno kamɓe ɓe utilisirta ɗum goy ko ɗum waɗi kamɓe on ɓe ndaaranayi ko nafata ɓe kon ka aduna e ka lahara ber kipuɓe ɗum ɗon ɓen amma kipuɓe aduna on tum ɓen hiɓe kipi ko honno aduna on moƴƴirta hara ko e hoore tigi tigi on kamɓe téléphone ji maɓɓe ɗin ɗo ala ɓe tampinde haray enen kadi wata ɗiɗo tampin en ƴettugol ɗi fijira ala ko kaniri kas wonde goɗɗo ƴetti mokoba ƴetti téléphone mum hara ko joué woni e makko ko kanko e téléphone o woni e jouidude ɗum ɗo na ko laba sitta si a wattuna ton alqur'ana on sitta si a wattuna ton islam sans frontiére sitta sa jentina ɗon honno radio fotten gollen on fewda kaɓe woni e wajade haray ko ɗum ɓurma moƴƴande kono ya a ndaaru ko moƴƴanama ya jooɗo e fijirgol téléphone ya waɗu joué ka téléphone ma ya jooɗo e yewtidigol ko ɓe a duwaka yewtidude ya jooɗo jokka ko nafatama perda tan ayiye goɗɗo no connecti 1 heure de temps 2 heures de temps 3 heures de temps hara ɗum ɗo fof ko waɗugol ko duwaka waɗugol ko hana jokkugol ko moƴƴa ɗum ko perdugol tan hino boni ha feƴƴiti goɗɗo si perdi mbuuɗi o heɓitayɗi kono si o perdi tan o heɓitatamo aduna tan no hitti seede tan no hitti ndaare si Allah muyaniɗo goɗɗo feƴƴingol e 14 pire ko hombo wawata artirde oɗo yo o feƴƴin e 16 heures ma e 17 heures no woodi hay goto tan ala wawɗoma ɓeydande tan ko ɗum waɗi so a yeebi tan haray a perdi tan yeebatake tan koko renete tan ko kanŋe tan ko jaman wattane yila e ɗiɗo tanji men wonɗi e perdude e ɗiɗo téléphone ji wonɗi e perdude e ɗiɗo réseau sociaux ji wattane yila récupéren ɗiɗo tanji jogitoɗen ɗi moƴƴa haray tigi tigi on miɗo wattama kon e soke mum nam haray mi weltanike on fayda ko ɗum woni on maaki ko hana makede ɗen mana makede kon ɗo haray téléphone ji ɗin yo jama o watta yilla e gollitirgol ɗi toujours hiɗen répéta ɗum ɗon ko honɗum no waɗi fayda fo hino gollitirde téléphone kono ko jelo woni gollitirde ka moƴƴiri ɗon haray ko ɗum ɗo waɗi siɗen insista e debba on siɗen rerɗina jama on e gollitirgol téléphone ji ɗin ka moƴƴi ɗon ko fi honɗum fata ittu mbuuɗima yaha sooda téléphone itta mbuuɗima yaha sooda piis itta mbuuɗima sooda connexion jooɗoɗa tawata ɗum ɗon kadi kakanadanay ma bakkatu pellet haray moƴƴaali haray ɗum ɗo wonanima yangi ko yangiɗa ha heɓuɗa téléphone heɓuɗa piis heɓuɗa coggu connexion yo ɗum ɗon wonane ka heɓata baraji haray ko ɗum waɗi siɗen institude toroɗen jama on eɓe watta yilla kadi e téléphone ji ko ɓe jonnata fayɓe maɓɓe ɓen kon. Assalamu aleykum wa rahmatullahi woɓɓe seni ko wernude ɓe nam assalamu aleykum nana to mbiɗa jam alhamdulillah nam ko wonɓe wonɓe on to ko ceerno ahmad dabondi nam ko toolimoɗo mbeɗen jetti on miɗen salmina ɗon auditeur ɓe mon ɓen nam on weltanama on jarnama nam Allah yindi baraji am ko toolimoɗo nam miɗen salmina kenno ismaila soma tamen lando si aati ana heeɓi e maɓɓe inchallah on weltanama nam so baraji ɗi Allah windu joddi mo ni joldi ardana firdawsi laala amin 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 hara miɗen salmina on hara meɗen faala numéro auditeur ba mum ɓen ɗon invité mum ɓen haray inchallah haray numéro on mi yewtoyto on ka dernier minute eɓɓane tu wattano yila kenente yewti kamin jonnata on numéro ji ɗin inchallah o nani haray o weltanama on jarnama onon kadi haray ko toolimoɗon inchallah haray Allah waɗu on misane hasanat amin 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 nam continue cheikh nam haray en weltanike kamɓe nodduɓe ɗo ɓen joni haray yo Allah sendan en baraji ɗin fof ene wonɓe yewtude ɓen kamɓe wonɓe en heɗitade ɓen nam haray ka téléphone ji toujours mi tokkito yewtere meɗen nden haray ko torotoɗen jama on wata goɗɗo ittu jawdi makko ndin o sooda téléphone o waɗa ko watte kon fof
o connecteur ɗon o naata kaw hana natude tawata kaw naati donc ko addantamo bakkatu haray ko ɗum noon tortoɗen jama on yo ɓe jogo téléphone ji maɓɓe ɗin ɓe gollitira sengo ñaamo ngon ko addanta ɓe baraji ko addanta ɓe nafoore haray ko ɗum ɗon tori ɗen ɓe haray ɗe weltani auditeur ɓe Fotten Gollen FM ɓen fof eɗe weltani wonɓe suivre ka réseau sociaux ji ɓen inchallahu haray no ɓeeɗo landori noon en jonnoye numéro ji ɗin ka sakkitorde émission si allahu on jaɓi inchallah haray on weltanama on jarnama fota haray ko teddungal e mon ko toolimoɗon ha joni kaka radio Fotten Gollen Guine wonɗen haray min weltanike on min duwanike on min jarni on fota haray min torki allahu subahanahu wa taala yo mannu en yo hisin en yo faamin en ko wonɗen e janngude ko yo arsuke gollitirgol haray musidɓe julɓe tedduɓe ɗiɗo téléphone ji meɗen wakkilo ɗen ara ɗiɗo ko moƴƴere ɗi addanta en wona bone hande noon ka fewdiɗo ko pellet woɓɓe no jogitori ɗum ɗo bone ho normalement ko hanuno hara ko moƴƴere ɗum ɗo addani ɓe harana bone haray musidɓe julɓe tedduɓe meɗe wiya on ko saɗi moɗon ko tooli moɗon ka radio Fotten Gollen Guine haray leer men o muutike haray neɓata hewta ka waynodirten haray wono andirɗon noon honno ɓeɗo musidɓe meɗen ko maketeɓe Mouhamadou Atigou Diallo haray ko Libéria kamɓe ɓe woni eɓe wawi on makande numéro maɓɓe Libéria on e numéro maɓɓe Laguine on inchallah hara tigui tigui on waway famude ɗum wawon marde ɗum wawon noddoyde ɓe ɓe yeeto on fi oɗo Islam sans frontiére nam cheikh nam haray mi fuɗɗora numéro al Libéria on nam haray si on tigui waɗi code on nam o waɗa 077 nam 07 nam 32 nam 012 nam inchallah ko ɗum woni so wonndi gaɗi 231 on ko waɗa 077 073 22 haray ko numéro Libéria on noon numéro Guinée on ko 622 53 37 72 jaram 622 53 37 72 on weltanama on jarnama fota haray tigui tigui on min wiya on ko saɗi moɗon ko tooli moɗon haray ɗum ɗo ko welo welo molanago woni ko wondi en haray tigui tigui on iɗen ka radio Fotten Gollen Guine min torike on min jeeji on ka wonɗo wo ka wonɗon wakkile wallitoɗon oɗo radio Fotten Gollen Guine addon publicité ji mon ɗin ka radio addon publicité ji mon ɗin ka radio wonɓe gaɓen no kelɗi wonɓe gaɓen no famodiro wonɓe gaɓen no weeli gollidude haray numéro ji maɓɓe ɗin ko kanji ni ko 657 sande e 664 87 49 58 haray meɗen tori on jeeji on fota wakkilo ɗon moƴƴa min iɗon andi numéro on ko 664 33 06 56 haray meɗe wiya on tafaddal haray meɗe wiya on ko toolimoɗon ka radio Fotten Gollen Guine haray ko ɗo wonɗen e hattude meɗe wiya on rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin